ole mishing te hianin hun tra kan nei lai te kan lim lai te le borok tra kan ton lai te hi chuan kan malam hun tur hi ngai tu thiam har khop maya I ngai tu vengaim ka hrelowa hei tuna hianin ad sang ni za som ni pangani ta sela tuna tanga chuan kum za lo ni to don ani ti chuan voina mi zong zong te hi dam kanom to don lova voina mi te hi thon thu mai kani to dona I na chuan I thla te mo nangwa hrengai reng lo te anom to don ani ti hi I ngai tu ngaim ka hrelowa hemi thui kan ngai tu ngai lo wang hianin dam reng tura te hrisel reng tura te kanin ngaya chu wang chuan midang laka te rilu thalo te rilu dik lo te kan puthina ma se he khovela hian khatiang ang putman kha ani lo ni ti hi hrema saput ila train ka ole hey tukin chu tlema sermon panga ang dewin han soika duwa khovela hin mi thiam te hian generation thla angani chuan rang hi anjir chiang thina kum sangkha zakwa pakhat le sangkha zakwa somni pasari mi te kha the greatest generation gi generation antia khangmi te kha indo pui te ron ma chona indo na tam tak ma chona ni wang khan he generation hi ngani an aro thap em maya chuwang chun hengmi te gi generation tinita ti chuan an dot le hian the silent generation ti khanom le ta chungmi te chu kum sangkha zakwa somni pare ta tanga kum sangkha zakwa somli panga inkara piang te khan ya hei Neil Armstrong kan ti te Elvis Presley te mo tin Marilyn Monroe kan ti te khovela milar tak kha heng generation hinitani ti chuan hemi te generation dota hianin generation pakhat kha anron lang vele ta chungmi te chu baby boom generation antia kum sangkha zakwa somli parukatanga sangkha zakwa somru pali inkara piang te khanitani ti chuan hemi te dota hian generation dang ron lang vele ta generation x antia chungmi te chu kum sangkha zakwa somruk panga tanga sangkha zakwa somret inkara piang te khania hei kan threnwali na rin oma Julia Roberts te Kobe Bryant te Mariah Carey te tin Leonardo ti te mo milar khi thalak karon da ken Tiger Woods kan ti te antam em Will Smith ti te hengo hi generation x anitani ti chuan hemi te dot le hiani generation pakhatan ron kaleta chu generation y antia kum sangha zakwa somret pakhatang kum sangha zakwa somkwa paruk anitari ti chuan hengmi te millennials tinita hengmi te hi thil changkang lo in karvela piang an ya thil thing an hrepa ka chuti rual chon thil changkang an mangthiam phavele bokani hemi dota hian generation pakhatan ron kalta chu generation z emo igen tentia kum sangha zakwa som ko pasari atanga sangni le som inkara piang te khani tani hengmi te hi voinia thalai kan ti tam ber hin roni ta gen z kan ti ta hengmi te hi voina kan en tur chuni tani ti jon hemi te dota hiani generation alpha ron lang vele tani sangni somatanga sangni somni pali inkara piang ani ta ase anni hi chu chanchin an la nei nga vaklawa hemi dota hin generation alpha beta nom vele ta generation beta chu kum sangni le somni le panga piang te khani tani ti chuan nachina ka soita khan tuna chuan generation z kan ti gen z ho kha kan en tur chuni dona heng gen z kan ti te hi an mi zedang em many generation z kan ti te mi zedang na chan chu mi hi an ni na an status of vain an ngai sang vengot lo nei antina na kan no pan lai te chuan kaini no pan lai te chuanin engani mi hi doctor ani chuan kan ngai sang top mai ni tin in la hriam ka helawa kan chung te chu police ti rengot po kha in ti theina tham kha ne amai ro chu tun lai mi te ve thung roi chu andang lam to maya andang lam na chan ma chu ka soita kan khan mi hi an ni na an status wang an ngai sangot to lawa doctor ani pon doctor thata kan yem ti khan ngai to tel kher to pastor ani pon pastor tha raumi ni em ti de khan ngai to an ngai to tel vek to ne heng mi te hi digital native kan ti thil digital thil kan ti khol thil ron re phak khani ta ni heng mi te chu computer te zir khan pa kan ngai lawa anuna hian a bet telemoti mai tur hi ania tin zinwa hi nuaman ti em mai ni gen z kan ti te chu
an zin top maya hay mizo thalai po generation Z kan ti ho ti chu Thailand te mo an kalnas em Europe ten fanga nuam an ti em mai ni ti chuanin amaro chu heng Gen Z kan ti thein mental problem an nei na em maya pa de wan in ngai amaro chu an pa tok lowa poisa khol hi nuam an ti em ma se an mang zo ringot zel an poisa khol te hi tin in chainan war em hole in chainan ngai sang le em lo thunga in chaina hi war phiana ma se enga vakan ngai lo thunga ni tin acceptance ante midang pom thiam na nei na se me ni heng ho hian ko hran dang kha anwa en rang to lem lowa nam dang khan wa en rang to lem lo he ke ni generation tele kan malama mi te chu rambuai ina arhut phak de uro hu re reng kha chu vai hot na hen kan khat fek mai ni chu ti rual chon tu lai thang thar te ro chu an ni ve to mi lowa eng nam po hi an en rang to lem lowa tin eng sa khuwa po hi an wa musual em ran to lo midang wa accept na kha an nei lian to em mai ni tin environment an ngai poimo tlang pui heng generation hi tin social media culture an lut boka annuna social media beta tunai chun mi anin rim to lo mo social media mang teranin betlang pui to tin independent mania nun no man te independent em ni chu ti rual chon an ngani an lonely an mal mo mal ngoi in khian an nei lian em ni heng Gen Z te danglam je mai chu ke ni no panlai te chon zirtir tu te kan han mu te hianin kan zirtir tu te hi kan za em maya kan be thangam lo tu lai Gen Z ve thung ho ero hi chu kholayan zirtir tu te mu salan zirtir tu ten mulong te hello mi si ta me man te mo te khan an mi ste an ni emo te khan an be bor to mai ni Gen Z te hi an kuta ma ta ka technology om wa an danglam em mai ni an danglam em me Gen Z te hi chu wang chu an danglam awang hianin engani andang lam awang hianin an mi zia hi mak dang lam ni ka ti to kha tun ma generation dang zong ai kha andang lam ka ti to kha chu wan khovel an chok boi mek reng ani hei tuna po Nepal rama boina kan ti te mo Philippines sa boina kan han ti te le khovel mun sanga boina te sarkar na thak tu hi Gen Z kan ti ho hi ni ta ni ti chuan heng mi te hianin kasoi tong khan annuna technology tam to wang khan hei phone an khoi ma em maya internet an khoi ma boka chu wang chuanin thil boi thak deuh mai chu annu le pa te ne an kara hin gap atam em big mai ni anin kara khicha ta tamanu le pa le fa te in kara hianin engeni kak azaw em an thil khriata in chen to lo chu wang chuanin nu le pa ten le kabu chiar turan du to line an ni chuanin mobile phone khoi ten du zo ka nu le pa ten engani ko rana te in mang turan du en ko ran kan ngai sang le em box si lowa khati ang generation khan ni tani chuti rual chuanin heng Gen Z kan ti te hi rirulam boina an nei na se me ni Walton Family Foundation chuan Gen Z kan ti za zela somli pani te hian depression mo ani lo pon engani Beiseina nei to lo anga in hriatna nep riawa in hriatna me mal riawa in hriatnang te kha an nei ni ti ani chumi om je chu Gen Z kan ti za zela somli le pani te hian ril rulama harsana an to kani ti chuan in lai china chungchanga po heng Gen Z kan ti te hian harsana an tok na em ka ti to kha serious sanga ngai zong nei emo in lai china semi an harsat riau mai ni thian te ngai zong han lui han nei mai te poi an hre chong lawa tin kopui te bum mai pon hre lawa tin thil an ngai tu vaka fing riau ni re chu ti rual chon mani in rin tok na an tla sam le viau loi si ni tin an thian te peer pressure kan ti mo an thian kom tele social media awang khan har san na te po an tok na sa ka ti to kha chuan pa manin ngai rual hian an ril ru na le ma em an ril ruan na le ma em mai ni chu wang chuanin heng Gen Z te hi eng tin nge kan tran pui theyang ti lai hi tun lai kan ngai tu ngai nu le pa le ko hran le khotlang te na kan ngai tu ngai chu anita ni eng tin nge kan puyang ti hian na china ka soita khan Gen Z kan ti te pui dan thaber chu an ril rulama har sada ngai event sakhini ti taila kan soi sualin karing lawa heng
Gen Z kan ti Thalaite hi te ne na hun kan man hianin I thei tu lai trong kan manga non judgmental an ti ta ni chumi om je chu an ma ni kha va judge an ma ni kha va te lo kha an du mai ni enga mo hleka ichu ti si I kha ti si han tiang ka an ngai thei lo mai ni chu wang chuanin heng ho te kan pui don chuan an ni anga kan pom ma sak ve te po hi atul na a om ve bo kani chu wang chuan ril rula ma har san ten ron lenga nu le pa te ni kara khi omanga kotlang la kan hela mo ko ran la kan hel na sa heng mi te hian an du ber chu an ma ni va te lo khani ta ni en tin na biak ina ron kala thom no po mumal tak khana kha tum em lo ta ni chu ti lai kara ilo soi sel mai chuan biak in kha ala tol mai don ni tin chen khat vele thung chuan in anin chei du dan mai pelama an nun du dana po han soi sel khan ho em mai ni chu wang chuan heng thalai te hip le thei tur chuan in an ma ni soi sel lo phot thi tha phot mai ni pom ve phot kha an atra em mai ni tin heng mi te bulain fing lu tu anga lana thalawa heng thang thar thalai le zual te bula hen fing lu tu anga lan a thalawa an bula fing om dewa thuron pek vak mai de fui vak mai de an du vak mi alo chuai chuan an du ber jok chu an bula an ma ni anga om thiam thalai hruai tu an ma ni anga om thiam ko ran hruai tu rong bol tu kha an ngai na ber mai ni I oi mo oi lo mo tun lai hian in Mizoram nge ya po thil thleng mek chu KTP TKP mo SAY Adventist Youth ti Borvel te ai ma thang chak le tun la ya tam takin an bo chu independent ministries te hi ni tani ngatinga independent ministries te hi thang thar huan an bo riau kan ti chuan an ni angin an pom to pa bo an ni ang khan pathian an be ho to pa chu wang chuanin khami te kharan mari khangai sak riau le pom riau khanan ria chu wang chuanin an bul om khan nuam an ti thin ani tin I du zong anga piang pom tura iti kha an ngai thei lo ka ti to kha chu wang chuanin a thei ram chuan heng mi te hi an ni anga pom thiam ma sak phota chu mi zo a zoi zir ti ri thani tin adang le chuan engeni engkim chan na nei sak vek hi an du lem lo up hey mi pakha chu fing lu tu kan tia khovela engkim a hrelo ti chi a hrelo an tia khatiang mi hring kha om ve thei ni engkim a hrelo ti chi a hrelo ti thei mi hring enga mozat kan omani chu wang chuanin heng thalai te bula kan khosadona thalai te rong kan bol sak dona thalai te ko ran lama kan nuk nai duwa thalai te hi nundan thazo kan ko mu don chuan engkim hrevek angalan hi an bula chuna thalawani tin engeni heng mi te hi an ngai poimo em chu le chen ka soita khan environment an ngai sang em ni politician ani emo ko ran hroi tu ani emo khotlang hroi tu ani emo environment lampang ngai poimo lo hi chu eng thang thari chuan an ngai sang lo tlang pui ni tin chu ba ka chuan hi self care kan ti chi mani le mani hanin en kolin nuaman te me gym kal te nuaman te khang te ka soi sel sak chen ni lawa chu ai chuan eng tin ge mel thazo kin om theng eng tin ge sek zo kin om theng ti te boka ti pui te boka an mamo ve thin boka ni ti kha han soi ve hrim ka duwa e thilinga tinge tuken karon soi chiam in ti mai the Mizoram a hian thalai te hian chep riawa ani hria da wain ko khanan la chan tiela han ngei to ula ko ran tin project kan han in siama kan thalai te hip nai kan tuma fiam thu nen kan han chokwal vela ani lo pon spot te nen te kan ti ma se ko khana thalai te an la tiel mo ti mai tu ri ron ni chouta sia chumi ni wang chuan heng kan thalai te kan hip nai le don chuan mangai na nen Hriatthiam na nena strategy thar ti dan thar kan duan chu angai hi eng ko ran point kan mamo fek ke ma ni ko ran theu khain en le tai la in khom ngai mi alo hi kan thalai member ai tam zo khi an omani chu wang chuan heng mi te hip nai le hi Christian thalai zoram te hian zoram Christian thalai ten kan ti tur ni a chu tu chuan kan puan ven te soi chingin fing tak le zai dam tak le do thei takin pathian ron chungin rong ibolang u